صباح الخير متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا حبايب قلبي، النهارده بقى هنعمل اكله حرشه اللي هي الممبار. انا عندي ممبار اهوت، هدخل معاكم على طول في الفيديو وهنقول بسم الله. أنا عندي ممبار اهوت غسلاه ومنضفاه كويس قوي خلاص. وعندي بقى انا بعمله ني في ني. عندي الرز والخضره والطماطم والبصل والفلفل والثوم والحاجات اللي انا احطها على بعض. بصوا اول حاجه هنعمل ايه. انا عندي هجيب الطبق بتاعي اهو، هنزل فيه بالبصل بتاعي بسم الله اهو. خلاص كده حطيت البصل، وهاخد معلقه توم مفروم من اللي انا كنت فرماه معاكم قبل كده اهو. شايفين ده في الفريزر؟ بصوا طري ازاي. معلقه توم حلوه كده خلاص. وعندي كمان معلقه هريسه شطه برضو هي فرماها معاكم طريه، شايفين في الفريزر عشان خاطر الماده الحافظه اللي انا بحطها عليها. اللي عايز الطريقه يرجع للفيديو بتاع هريسه الشطه خلاص. وعندي بقى فلفل اخضر حامي على بارد، انا مش هاخده كله، هاخد منه بس حبه كده خلاص. وعندي الطماطم بتاعتي مقطعاها مكعبات صغيره، اللي عايز يعصر يعصر، بس انا الطريقه دي انا معتمده الطريقه دي بعملها من زمان. وعندي النعناع الاخضر بتاعي نص ربطه كده. وعندي الخضره بتاعتي عباره عن شبت وبقدونس وكزبره اهو. يبقى كده حطينا البصل على الطماطم على الثوم على الفلفل على الخضره خلاص. وهجيب بقى التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسود خلاص، وكزبره ناشفه، وعندي شويه بابريكا، وعندي شويه كمون. دي التوابل بتاعتي اهو، انا حطيتها اهو معاكم واحده واحده خلاص. واخر حاجه هنحطها بقى الزيت، ننزل كده بشويه زيت حلوين واقلب بقى كل الكلام ده كده على بعضه اهو. بصوا حبايب قلبي خلاص، انا حطيت اهو، قلبت الخلطه بتاعتي كلها. هاجي بقى الرز بتاعي انزل على التوابل الخلطه اللي انا عملتها دي، انزل بالرز بتاعي كله اهو كده خلاص. واقلب، وعشان اعزز الطعم بتاعي انا عندي عصره طماطم اهو، هاخد منها شويه خلاص. انا كده كده عندي طماطم، بس عشان لونه يبقى حلو اهو هنزل بشويه الطماطم المعصورين دول وهقلب. اللي يعني ده مكان علبه، يعني نحط معلقتين صلصه عشان نعزز بس لون الرز يبقى احمر ما يبقاش ابيض خلاص. بس انا عندي كنت عصره طماطم فحطيت طماطم. اللي مش عايز يحط طماطم ممكن يحط معلقتين من الصلصه اللي هي البيور دي بتاعت البرطمانات خلاص. نظبط بقى ملحنا، ندوق لو عايز ملح تاني نحط له. انا كده بالنسبه لي بقى جاهز خلاص معايا، وهبدا بقى اوريكم هحشيه ازاي. بصوا حبايب قلبي، انا عندي اهوت الممبار بتاعي مقطعاه صغير. بعمل كده انا عن نفسي بحشيه كده. بصوا اهو بحط صباعين الاتنين كده فيها اهو كده، واخد كده بسم الله وازق بصباعي ده كده اهو. بصوا بالنسبه للبنات الصغنطاطين وعرايسنا الحلوين اهو بحشي بنفس الطريقه دي كده. وبعد كده انزل كده اهو، مملهوش خالص. بصوا اهو كده ما بياخدش معايا وقت خالص. كمان واحده. طبعا نقطع الحجم اللي احنا عايزينه، عايزينه كبير عايزينه صغير اهو. اجيب صباعين الكبار دول كده اعمل كده، وبايدي التانية اعمل كده اهو كده اهو خلاص. وبعد كده ابططه كده اهو.
خلاص هحشي بقى الكميه اللي عندي دي كلها وارجع لكم ايه تاني. هنشوف بقى، هحط ميه على النار تتسلق تغلي قصدي، عشان خاطر نسلق الممبار بتاعنا. بصوا يا حبايب قلبي، ده الممبار بتاعي اهو بقى بعد ما حشيته كله. بصوا عامل ازاي. لازم ابقى مبططاه كده عشان اضمن ان هو ما يفرقعش مني. خلاص، وانضفه كويس جدا. لو في رز امسحه كده قبل ما انزله في الميه بتاعتي. تعالوا بقى نشوف، احنا حاطين حله على النار فيها ميه بتغلي. عندي بقى هنا بصلايه وطماطميتين كده وورقتين لوري اهم، هنزل فيهم في الميه بتاعتي اللي هسلق فيها الممبار. وعندي هعمل تركايه حلوه قوي عشان الممبار بتاعي ما يفرقعش ويستوي كويس. هعصر نص ليمونه في الشوربه بتاعه الممبار. خلاص، التركايه دي اهي سر من اسراري اهو، تركايه حلوه قوي. هعصر نص الليمونه واحطها كده وانزل بقى بالممبار بتاعي. بصوا هنزل عشان خاطر ما يتظبط معايا. بنزل بالحرفين بتوعي الاول قبل ما بسقطها كلها. بنزل انزل الحرفين الاول بحيث ان هما اول ما بينزلوا في الميه السخنه يمسكوا يقفلوا والرز ما يطلعش منهم اهو زي ما انتم شايفين. بصوا كده كده، وبعد كده بسيبها اهو مش بتحصل لها اي حاجه. خلاص، انزل بالحرفين اهو كده في الميه، الحرف ده والحرف ده اهو، وانزل كده على طول. عايزه اقول لكم زمان كنا بنعمله، يعني افتكر امي لما كانت تعمله كانت تربطه بخيط عشان الرز ما يطلعش منه. بس ده كان زمان. بقى دلوقتي مع اختلاف العصور اهو بنقفل الحرف بتاعه بالميه السخنه اهو وما بيحصلوش اي حاجه اهو. خلاص، انزل الحرفين الاول كده وبعدين انزل ببقيه الممباره بتاعتي. خلاص، اهم حاجه ما اكونش ملياه كويس واكون مبططاه. اخلص بقى الكميه اللي عندي واوريكم شكله بعد ما يتسلق. هيقعد قد ايه على النار يا بنات؟ هيقعد نص ساعه بالظبط، يعني نص ساعه ونقفل عليه يبقى كده استوى. بصوا حبايب قلبي كده، شايفين شوربه الممبار انا قفلت عليها اهوت، والممبار عندي استوى اهوت. شايفين الجمال عامله ازاي؟ الشوربه دسمه جدا. خلاص، انا هبدا بقى اطلعه معاكم بقى كده دلوقتي اهو من الشوربه بتاعته، وهحمره واوريكم شكله بعد ما يتحمر عامل ازاي. خلاص، عايزه اقول لكم اني انا بعد ما قفلت عليه كده حطيت الملح. انا ما بحطش الملح في الاول للممبار عشان خاطر الملح بيخليه يفرقع، فانا بستنى للاخر خالص بعد ما بيستوي بقفل عليه. بروح مملحاه وحاطه له الملح عشان يبقى مملح من بره برده زي من جوه. احنا كده كده حاطين ملح في الخلطه بتاعتنا، بس لازم نملحه برده الشوربه بتاعته. هحمره بقى وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي اهو، ادي شكل الممبار بتاعنا. في ناس بتحب تاكله مسلوق وفي ناس بتحب تاكله محمر. احنا طبعا خلينا ادي المسلوق اهو وادي المحمر اهو. يلا بقى جربوا وصفتي في الممبار، طريقه الني في ني. هتعجبكم جدا، لذيذ جدا وخفيف جدا وسهل جدا. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وما اكونش طولت عليكم في الفيديو. يلا انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.